Mabusuafo emre ye ni bi patentotoye no me yi o mafrim Florence Obini me yi na frim fontotoye emse wantini me se entotoye arrangement nti wo twa twene arrangement entotoye but Florence Obini bebe ye ni bi o metena se asekuna sisemre a menoka sei asem a eda pa waso a dodo na egusu ebobo hu eni momba mi video way and then phone to nkoto social media say Engine Obini eda me brebe so a mewuo me pa mo chow Siko. Mia mumma. Any apolosofo. Mona munya meyi. Yes. Finish. No. Meyi babusuafo afrim. Ase me go to social media babusuafo nka ho. Meyi re Florence Obini mo so nka ho meyi na afrim. Eyi say. Unim dia warrior tie. And falling into our warriors, so you're careful. As my can go again. Sawaria ye certificate, our real legal wife, yes, our real ye respect ya. Kaposuko just safuni lumba no one more ye no kebimunya tantansa. If you respect your husband and if you respect your wife, you will never do any sorry to use this word. Any stupidity things. You will respect your husband if you respect your wife. Do the right thing as a husband, as a wife. You claim. But for me, so what I say. Sekojo safo wale na na yere tiasia. Kadiye kwasui obetina as a wife. But our little nuru baby until an emano na yes ano. Temesremo media me come ansem. Eda meto hono me ye mebusuafo me yi mo frim. Obi ni mebusuama mo ma ho. Mo be kokon topa wo mi funu ho be hye date ni de. Hey! Mo mra ye ni bi but enyam na mo be hye date ni be ye. Eda mewuo Obi obeshe date any daddy be ye me ye ni da ye sie me meteta ho ye hwe nyina. Eye me ma any abrosofo asa. Yeah. Ebusuafo mo bianzim. Ebusuafo mra ye ni bi but enyam na mo be gye ye na ye den. Aye. Mamo me gye ye ne nye. Me ni ebusuani asem bia nya me be wuo na mo be pre bibi. Sa mre me tiase mo bibi a mo be pre. Enya mewu na mbepre body ho ayi abeje nsa meseremo etimiwu a mebusuafo mu mfrim meyire Florence so mewu jana omfrim te me ma no ene aborosofo ekirifo no mo na yie no mo nye den te me ma ni aborosofo na betena se se papa ne tia se no kan se ne mba watranse hu se since ya asem ne beto ho no Ghana ho so mfa kwan bia so sisa asem se di osika no enti onyanto boase asan ato asem no mu enkyene me se da me brebe so a me wu no mabusuafo emre ye ni bi patentotoye no me yi o mafrim Florence Obini me yi na frim fontotoye emse wantini me se entotoye arrangement nti wo twa twene arrangement entotoye but Florence Obini bebe ye ni bi o metena se asekuna sana wo video ba ko nim sana meka no wanya ni nyina anhwe ti wiam de beba no hwe Florence Obini metena sa sekuna jenja me so metena sa sekuna no because bepem na meka sei me nware obi anka Florence ono ko na emeyere said mo kana legal wife ono ko na emeyere ti me nware obi anka no to baba betena sa sekuna ba ntotoye ne de me yi na frim arrangement debi debi me yi na frim abusuafo debi papa de ntia hwe lumbe wuye woye towa lumbe woye towa ka wesi me ye hwe basa ye yilu mafiri wa Anthony Kojosafo Reverend Anthony Kojosafo Apostle Kojosafo the senior my papa say ye nim de ode na chija no akofana Kojosafo junior say on ehwe so Kojosafo junior de me nya se bi me ma me ye nya tantan sa wo hwe TB Joshua wuye me yere kotena asase kuna TB Joshua yere kotena asase kuna ana ne ma if nya na yere na ye yi no me se meti wo bi na ye yi no
TB Joshua ma ene ya sole fo na ye na yi na na yere kota zekuna Anthony Kojobu ache resurrection papa ni wuye no ye na yere na ye yi no eye ne ma ene na sole fo ene ye yi no hwe won JJ Lawrence ona na yere konadu mami ajeman hwe ne ma no won ne ma no he yantutu ye yi na boni Kodwo nyansa ni edeli he eti enkwala fo na ma wo mo no maka me pese me say repeat enkwala very smart medical wo ba ko wa bonten sana me ne for so bi ni be wo tre ba me hwe enkwala fo no o me ye smart eti me obia to bibia no obia wo de wo hwe so ba enkwala ni bi wo mu a me twen bi twen ba ko mienu bi me twen bi na me ko register general na se me pam cho we the whole Aboroso church me ni one na behwe machi as a general overseer only general overseer e ka general overseer just a resident pastor in abesha na say general apostle general administrator obia secretary e kuli obia besha na say said the ne obia sha me mase no ono ne kasa ye fa na omu za papa we na so we yes sensan bibia we na me be to asole fo ni nyina ni say me ni wa we na behwe machi me ye 2015 o Aboroso for ya we me na me ye fast call banks Fidelity Absa Bank bubu 6 banks na me say we and the best Japadi in also Ubinim TV station, no. So TV, Ubinim TV, Aboroso apartment guest house, me fearing now, we never show. I'm saying, wow, I'm saying, that's of 10. Okasa Fanda, we so never we so, Miss Bibia. We and be catching Aboroso for be catching my reference Ubinim. We and I'm saying, people in na. They said to say, fear meeting, the fear meeting says here, Blue House, we. And Yamedia man on Media Mano. But the man we and me fair for us will be him say, honey, beji if any people no, Blue House, but the amount will bass missy. Was wow. To get to and Yamedia bio, no be me debut. We and say TV station no, and border no, a dino. I have a pink house no, a yoba with ya, GP pan of a tour. Nana colony swaje. Na that chakoni na wabana say papa de cheo. We and I be the greenhouse, with the people so. Me ye reading, but the man for us will be dark akaka na Aboroso guest house na e shoro ho share na nzi no eno so me ye na me de ma wi na me say for so bi nti me e fie ni nyina people ni nyina for so bi ni mo abusia de ho no na me hu adwun chire commerce na se ma wura mfi se bacha ma foforo so me da se Kwesiko.